Trenje in upor. Sila trenja se pojavi, ko neko telo drsi ali se kotali po neki podlagi. Sila upora pa se pojavi, ko neko telo se giblje skozi tekočino, se pravi plin ali kapljevino. Force of gravity. Going to raise my ramp. What happened was the force of gravity became stronger than the force of friction. Friction held the Se block. pravi, klada se premakne, Gravity was just too strong. ko je sila, Now, through science, we've discovered that the force of friction is different with different surfaces. I have a wooden block that's plain and smooth, and the same wooden block, but I've attached a piece of sandpaper, brusilni papir, and then another same wooden block, but I've wrapped it in aluminum foil. Now, through science, we've discovered that the friction is different on these different surfaces. Let's check it out. I'm going to slowly raise the ramp. Which block do you think will slide first? Which block do you think will slide last? Friction. Here we go. Now, the trick to make this work is you have to go slowly and steadily. Oh, I see some movement. Wow. The aluminum foil slid first. Which do you think is going to be next? Keep raising the slide. Higher. The plain block went next. You can even see the friction in action here. It's hanging on. It doesn't want to move. The sandpaper goes down. Look at the height of that ramp. I have two pieces of plastic. I'm going to try and spin both of them. Why did it stop spinning? Well, the friction slowed the block down and stopped it from spinning. Check it out, same block. Why did it spin so much longer? Well, so how did we cut down the friction? Well, little glass marbles. The little glass marbles reduced the je friction. zmanjšal trenje s temi frnikulami. Enake lesene klade spustimo po klančini, klančino počasi dvigujemo, katera bo prva zdrsela po klančini. Ugotovili smo, da ona, ki je najbolj gladka, to je bila ta prva aluminijast, kost lesena deščica ovita v alufolijo, ta druga je bila samo lesena deščica, tretja je imela pa brusilni papir spodaj in je imela tudi največje trenje. Poskus trenje. Zdaj tukaj imamo neko klado, ki jo vlečemo s silomerjem, merimo, koliko je ta sila velika, in to klado spreminjamo. Enkrat imamo po veliki ploskvi vlečemo, enkrat po manjši, enkrat damo noter uteži, da je zmeraj težja ta klada, in preverjamo, kaj se dogaja. Prva točka je odvisnost vlečne sile, se pravi, s kakšno silo moram vleči, in trenja, s katerim se to pač upira temu gibanju. Kako to vpliva glede na težo telesa, če damo tule več uteži na to škatlo oziroma kocko. A je trenje nekaj odvisen, če vlečemo od velikosti ploskve, če to klado obrnemo po manjši ploskvi ali po večji, kakšna razlika. In tretja, odvisnost trenja od hrapavosti površine, če je to, ko smo prej videli, hrapavost pač, ali je brusilni papir ali je alufolija ali ni pa nič. Od teže telesa zagotovo je odvisna, ne, vemo, da polno škatlo težje premaknemo, podrsamo po teh kar prazno škatlo. Od velikosti ploskve ni odvisna. Od hrapavosti površine smo si pa tudi pogledali, da je odvisna, bolj ko je hrapava, večja je sila trenja. Trenje je sila na dotik, ki zavira gibanje, deluje v nasprotni smeri gibanja. To smo že napisali. Trenje je odvisno od teže telesa in hrapavosti površine, ni pa odvisno od velikosti vlečne ploskve. Se pravi, te ploskve, ki se dotika. Poglejmo si še Naučim se v Mediateki, si poglejte en film o trenju. Tukajle ga najdete, Koristnost trenja. Tukaj boste tudi izvedeli razliko med trenjem pa lepenjem. Zdaj, trenje je prisotno, ko se telo giblje. Začetno silo, ki je potrebna premagati, da se telo iz mirovanja premakne v gibanje, pa imenujemo lepenje. Pa si poglejmo ta film, da bomo lažje videli, kaj je lepenje pa kaj je trenje. Se pravi, sila tulele 1 newton je bil najprej, lepenje, potem pa z 0,7 newtni smo pa vlekli.
Upor je večji, če je večja stična ploska, večja hitrost in če je večja gostota tekočine, plina ali pa kapljevine. Se pravi, zdaj govorimo po uporu, če se jaz premikam čez zrak ali pa po vodi, če tečem, vemo, da je v vodi večji upor. Tako da sila upora se pojavi, ko se neko telo giblje skozi tekočino pa plin, to smo že napisali, ali na smučarju deluje trenje ali upor, v bistvu oboje, ne. Tam, ko je stik smučke pa snega, je trenje, tam, ko pa zrak pritiska na njegovo telo, je pa upor, ne. In upor je večji, če je tudi večja hitrost, koliko smo tam zgoraj podčrtali. Hitrejše, ko bo šel, večji bo bil upor, bolj ko se bo na široko držal pa bil iztegnjen, da bo večjo površino imel stično, bo tudi večji upor. Pa gostota tekočine, čez plin greš lažje kot čez kapljevino, čez vodo. Aerodinamičnost pomeni manjši upor zaradi manjše stične ploskve v plinih. Se pravi, tule padalec, ke nima pedala odprtega, ima manjšo površino, je bolj aerodinamičen, ke ima manjši upor. Tisti, ke ima pedal odprt, ima pa slabo aerodinamiko, velik upor. Poglejmo si ta posnetek, ke je zelo zanimivo, nekaj pokaže. Tukaj si bomo pogledali prosti pad, v bistvu na neko višino grejo tile padalci, se spustijo in hitrost, ne, se do ene mere povečuje, to je zanimivo, do ene 180 kilometrov na uro oziroma tule bomo imeli v metrih na sekundo. Določene hitrosti se povečuje. Potem pride pa do prvega Newtonovega zakona oziroma ravnovesja, sta pa teža pa upor enako velika in se hitrost ustavi oziroma se ne povečuje več, ampak postane konstantna, ves čas enaka. Tukajle pri temule primeru, zdajle glejte, te puščice kažejo silo upora pa težo. Zelena je sila teže, sila upora je pa rdeča. Se pravi, najprej deluje samo teža. In zmeraj, ko gre zelena je teža, rdeča je pa upor in upor se začne povečevati, zato ker večja kot je hitrost, večji je tudi upor. In enkrat pridete do ravnovesja, da sta obe enako veliki, in teža in upor. Tukaj zdaj vidimo, da je konstantna hitrost 50 kilometrov, 55 metrov na sekundo, tam 180 kilometrov na uro. In zdaj pada enakomerno. No, zdaj pa poveča silo upora. No, hitrost se zmanjša, tako da pade na tla, ne vem, s 15 kilometri na uro potem zateče. In spet tukaj pride do ravnovesja, potem z eno hitrostjo, potem pade, 5 metrov na sekundo, tam 15 kilometrov na uro. Zato mora nujno zateči, ne sme se kar prebiti na tla, ne. Ta pristanek je pomemben, da zateče, ne. Če spustimo perje ali jabolko na zemlji, kaj pade prej na tla in zakaj? Zdaj tulele imamo, vemo, da če vržemo pač na zemljo, da pade hitreje kaj jabolko kot perje. Ampak zakaj? Tukajle imamo pač eno komoro, kjer sesajo zrak, ne, in ugotovijo, da če, pa poglejmo, no. This is NASA's Space Power Facility near Cleveland, Ohio, and it is the world's biggest vacuum chamber. It's used to test spacecraft in the conditions of outer space, and
It does that by pumping out the 30 tons of air. Ta prostor izprazna in rata vakuum, zdaj dela potem poskuse. And it's kind of got an eccentric construction, which is part of its history. It was built in the 1960s as a nuclear test facility to test drop Ko je them pogledal ta at the same poskus, ja, time to see which fell fastest. sprav spustijo pomarančo pa jede. Oziroma ni pomaranča, ena kovinska stvar. Now, in this case, the feathers fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of air resistance. Tukaj je zaradi zračnega upora, ne zaradi mase, če zato, ker je ta stvar težja, ne. So, in Ampak order zaradi to upora. see the true nature of gravity, we have to remove the air. Če hočemo videti res prav prikaz gravitacije, moramo sprazniti zrak, tako da zdajle bo zaprl tole stvar in bo sprazniti zrak, da bo postal vakuum, tako upora ne bo, oziroma bo zelo zanemarljiv, bo majhen. 8, 7, 6, 5, 4, count down, 2, 1, release. Zdaj pa Zemlja privlači z enako silo, ker nimamo tle nobenega upora. Tako da tukaj se vidi, da je res upor zraka tisti, ki spomeni hitrost padanja. Look at that. Se pravi, na Luni so spustili HEMR, se pravi kladivo pa perje in pokazali to, da na Luni, ker ni atmosfere, je tudi padata perje in klado enako hitro, ker ni upora zraka. Perje. I think one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago, who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the two of them here, and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? Mr. Galileo was terrific in his findings. Hidrodinamičnost pomeni manjši upor zaradi manjše stične ploskve pri kapljevinah. Ja, prej smo imeli aerodinamičnost, kaj pa hidrodinamičnost pa pač v kapljevinah. Kje je sila upora večja in zakaj? Če spustimo žogico v zraku, posodi z zrakom, vodi ali pa olju,